kendaraan yang tidak bisa dilalui harus memakai mobil seperti ini. Yang apa dong tiga bang tu Honda tu? Honda. Ni Honda di Honda berarti mi motor. Hai motor. Oh bagat. Tunggu. Rebah dekat jauh-jauh ni. Nampak dah. Ini kondisi banjir di Parang Kurung, Parang 9. Kiri kuat. Lagi. Up. Puih kena you madu. Tolong. Tolong, puih aju. 15.000. 15.000. Ya, 15. Ya kok 40, 15 baik anda. Hebat dah. Survey Honda 45 rupiah. Survey Honda 45 rupiah. Ya 15 rupiah nak bawa. RM15.000. 15 rupiah mentau, 15 rupiah. Hali lam. Berai lam le. Kuat wo le. Lek ni lu. Betul ni pot tinggal jap je.